watinda ta musiaisia wa kisisi cha Mutongo TV nitiavika Isaya kilungu cha Tuneenanie na kwani tawa Jacqueline Binya giuthocha kilungu ni kitu umundi ni nainima kwa studio alangwenda Tuneenanie namo kama mukethie na maimutavia humo woniva ukambani wito niambia na ku Dr. Jimmy umundi msazia TV Mtongoi na ukethia nitawa Dr. Jimmy Mtunga umone wako ni mtituni wa masako andhukuma na Afri Foods tamwalimu wa kilimo biashara. Karibu. Asante Jacqueline. Karibu. Na kwa nitawa Charity Mwangangi ni clinical officer Dukuma Machakos level 5 Masako. Karibu. Bishop Mala wa Jesus Grace Victory International. Asante Jackie. Nimobea. Musiaisa ni na udhocha na umundi unene witu ekanasie twitikile kana tule witikile kana mwana abika mundu muima abika na miaka 18 kana angi aima kiakili lakini twitikile kana tule Syana sia matukuni sia yika ya kuma miaka 18 kwambata kubika 25 mianite mikalinene nyumu maundo ima bindu kyotundu twanie mena pressure ya malon ma skulu mena pressure ya kuperform mena pressure ya kumanda wia mena pressure nongina usucceed kila yunduni na mondosi wonde nimeometea kiviki akili nesio na nimeta maundu makwe makwiwana misini uisaithia musindesi enenya mwanata umundi nenda tunene kuta twita Asyai maitu maukambani undu matonone na Syana sio sia Muika young adults Syana sia kuma miaka 18 ina miaka 25 nundu ni mwana bado ndukamwete ameseke bande ni wa serikali na maundu ani mevikite bandu kesethia maitete thina muno misini yitu na ndwani sito ona mawiyani nundu tuyuma nundu tunenya Syana hii woni no kwatie kibandi na ukwakwa atwikie ni mundu muima na keti muimu akili Bishop ndenda tutaya Asyai maitu umundi ni kutana na makuli ala mangoli tene ngwenda tumataye undu musi utona nanya na mwana ta umwe oyumituki mwana ali mina school nesa lakini museini wa mwathite wa mina university mwaka wa mbe masters yaku wamina undergraduate degree masters yaku ni gutwa aba ngutwa mwingo ukasomeku na hindi maundu imekika corona yoka mbesa sia mwingo watia mwana we sethia ndekuelewa na musii nake mwa wikondu ngwenda no kuelewa musii mwana usio kililo amatio bu sitting room ambata kungulu kwangala mewe mwana no sikumbe yejita nonde mwai maisha ni makwa na mwenda mwikale tamani mwimekale Bishop tunenia sita asume meobika bandu kesethia nunenga mwana promise na ndutona ila ichaumana utono nenga unena na mwana waku ata asandi Jakino ndo wa kiu ndo ebidane latwe na yote na mobo maingi mekuma kilangaliko Syana sia muikosu wa 18 kuyobika bau 25 aingi mome kwenye kanai na kitumi kilanda na kwasia ni kana peke wazagonjia ukandi ya mwana na kunena na mwana na kuya ndu mundu sio abikaba ndenda kukandiwa enda bala Biblia ya sia ukaitwe kalende tuneenani ya sia uyoba nunga ine wese kana bandu mundu obikia mairite kalande makanenani na nebo ona mwana abikanya kesho 18 manaka na wambi ya kuima na besi ndo wambi ya kuimanesha we mwene na ambi yosiona in reality kwa uba ndo bako kandia mwana kidhubyo cha ukandia mwana ni kutwa mwana maisha na ngingo ukamusukumea siendo
na no kwigwa yuthi ukamusukume atwawe na ndenda itwawa ukamusukume keki na ndenda yuwe ile ukaoke kalanthi na mwana musiai umbethukisie wikalanthi na mwana ukamukulia wendi waku wa maisha uona wailete kwitha uili hata nye mami nye dadini enda na hindi uisio kengi mosa oyambia kuyanga wanake umonye mibaka umonye maisha undu mailie na maisha au kwenda muthia wamo ni weva na maisha namo utona endo uimwendethia ni maisha mamuthema mo kwa ukibathuka nikana kile jaki chete thatine na Asyai musiai yesisie kana eka ukandia mwana nundu nukwigwa ena right ni kana kakwa kana eka hakunena na mwana nundu wa mamazia ni motao ti motao nundu wambikalia nthi na ni wa 18 to 25 wambikalia nthi na yambi umbonethia no lazima nuna mie skulu ambaye kala pandi wambe kuitha nja pamusi na etha ndu kuigwa na maundu makwa toko na no ukumania yudethia tikuta yudate kwaza kutaa ni bindelo kosa mwano withukisye iswanio yake nake uimutabye iswanio yaku mwise ukobika bandu mukwatianie one iulua kitumi kinene cha kwikala thayu na kitumi kinene cha kwisubiana na maisha na kila kinene muno musiai inena mwana monye kindu kitawana sungu the destiny umonye ba yambe pethia wa baidi hata nundu akababika anata ambite de kubika destination yesu kulwa yiyi nene ngukulwa muno ya musiai wenuo ubalukise mwana nukwelewa pia mama wa undu matonota vya mwana paani ni emelilo waisungu sia mwana imukenga mbothi wambeka ka drive njeka mbothi nuwa ubalo cha mwana nenda daktari tunaniasia tumatavye kukosa tiko mwisho wa maisha mwana ono nake nokoka akose kwa uto ili tomone thiata nundu notono muya umunthi nyonenga kikombe chusie lakini ndukosa kiuka kinusu mwana usu tono muneni hata ukesethia ntu muneni na madharau na ndakenda kendwe na self entitlement. Asandi Jacqueline pe musemo wake kamba wasya wa molungo wemu wa mawilongeka kila ndo ndakutavya Asyai enzangu nikana tweke kunenga sia tweke kunenga kupromisi Syana sindu tutatona kuinenga ona kenda wino kwa museo Syana sia kusika le maisha alamani katika age lamani ite nundu kuku kakwatha Syana sia kukindu uko kakia wa mina form 4 ngakwika ngakuya ngali ngakuya simoneni na maisha yatu ikala ni malumu kanana ni mabinduka na tuthi sibumbe undu baile umundi noenda ni na kindu na unindi nacho nundu sino tutumia kwisila mauni na kwisila ona sindu ningi na mbanga ingi ko twika le twinenga Syana situ sindula tutona kubikia sio mwene na kila kingi tuya Syana situ tunde tu involved kwa mondo la twika kena nyini minima nimba ndamboka skuma kano manana kina mwana wakwa baba nuko ne secondary binga ni mwini vo wemini osu wendie suolo kamina form 4 no kengamu ya yuyu no nimba ndamboka ende ya no banda ngalino na kwandi bana ngalino kena basi ni ndiana biashara ona mwana wako no sio ngamuete akonondu bekawa ukende ani wisinesa mina school lazima ukekala obisini nundu mina school pia mingi baanza mena degree mena kisomo kingi lakini mawe ya hasuma white collar job kana mawe kala obisini maiko kuno sena toko ya Syana situ ukenda leta inenga kila kintu tuna ku afford ukenda nesa na wisi nesa umuthi no afford nama lakini ikombeni pemboso na wiki omboso isi kaiwa twindi na nenga maisha Syana situ maisha ala me level ila yanite windi kana kuona kiana kakaiwa tikana kena katono sumbuka muno akilini. Asante. Na asante daktari nundu ona ingi umwana osuo kabu sokoni enaku muthenya ucio nukuona umuthi twina ta na uni tute undu ni ukake akakosa kamanai ba bomo kindu kila musi wako kwika ni chumu kwa
patapotea ni yuka daktari niendai tunenie Asyai alame na Syana sei kane yuyu na maikuelewa differences sio no wendo wenda kuthimo stalio na kama ana kwenda kuthimo stalio lakini undo bishop Asya destination ni mumisi yanyao na we side the differences yusu sinena wanesa uka yamia pa so pe undo asima to no nenya Syana ukesethia ni maando differences undo e munini haya wa mweko wa mano kusia kuto lakini wo mulima we kusilia kuto bana ndo kono ekobi kana ko dati ya dino ndo ni wa serikali subjectly kintu kimwe to alito kumana nikana maana hizo vika 18 years maana sio na inaku kuma teka ukenge na wako miaka 18 ngano bila fu ala bila miaka 18 na Afrika ko uno mwana ukuze meza muno ondo mwese na kila twika tukafika bandu ni ya wako ndite ya Syana ayakana nitakuchapa na mu wazeme tu kwa nake utamanene ida ndiko ndia ila ngwa ekawa tumia ndetu sisi ndo koma yu mulo beko muika kuikenga bengo kuchapa ba kuchapa ndo yupe bandika ukambe horizon na Syana ta adults tando kwa sababu ndani mkubwa na ukamkulia pa wana wagwata agwe bwao mukanena ne na nundo mia nwekiye kuma keka ukenge bagage miaka 18 nwekiye miao mwezike ya mutezi ni kumuteze kaya ya mutezi yimutezi undo mwana ni exposite na umundi kana ka miaka 18 itamundu miaka 100 ndo exposure na kitwe na experience menayo kubiri kwa mitandao na zinduzi yote kwa ni usio asim tukekenge kana tuni twana ni yanga daskala ando ima mara namba kuima vikyo ko tunene namo tumanenge speda tumandaka watu wa mundu na pato wako kwa we eko ile ni twanene ile career twana ile purpose kana kila mundu da ena wendi wake waambie nditolo wendi wako kala ndo alicha nzipa sima mara ta kuiga kana kega maisha mako kabiti utagegeviti ukana utakatunite kwa sababu ndaike kwenda kuikala tatu era nayo undu bayu boma kana undu charivaza pi boma watu ngekego tanga ni kaikonza kana yo akasomea kana akatabia mai je tumegwiza ba magekata mageita kana kana sumu kana magavi kana katia mosi mutia mukatia mzeravi akase kabalo ngela dikulo gavi amunde ile ngeni ona 2 months ago bebe kana nje kazi yuko Mombasa anika form 2 kila ngazi na kwa nini lazima kudi kila class ke kwa lazima kai kile ndio school hizo kazi na fulani kata kadi maisha kika msiuni waiguye na diwa kana sasa ndo kana ndo ndo gwesilia na ndo wizi kaundo kwikane wendula wake ni mo nozoko tukisisiana hivi actually Jackie kwa kutembea kwa kulando matembea tena aidha ngatembea wa vikata Middle East mostly ni sheria kana kwa ile tambio kabunde cia undula weka ni kana kayuko bikia baba kwambia kwika uamuzi kakambia kwika kindu kila weka moye kala ndimwambie obanga ailete kuthukuma wewe yuko akokoka withia mwanake wakwa yuka thio mwethia kanisani nondo ayoko kila nilia demonetie undu wailete kwika ni kana itu kama kwika uamuzi onge wira umbe ange withia kile iko ni committed lakini bia ndo amuji asiye ya Syana isu sia bigaba u wanayome uita bia dio soma diseyu dio jeno ndo kidogo duma ruketa kalangu yuto tembesa alafu mwana kenake enda certificate wa bitawa ilo bino komana na alame waso kuwe yotwete ni the bishop
Nituciokete musiaisya witu twende na kilungu chitu chonenenya na umundi twita Asyai undu matona kunena na kulunga ciana cia young adults kana Muika ula upikite over 18 nituciokete